Apa itu? Kak, betulnya nama Bang M Syukri. Betul. Donesa, perkenalkan, long selingkuhan Bang M Syukri. Berarti Dona ini Bang M Syukri. Betul. Rendah tak selera kau nya? Lu begat rendah selera daripada Inang murahan lagi kah? Oh, pantesan Bang M Syukri selingkuh. What? Rupanya Inang kerja Lu begat kurang lagi ke daripada Inang Hanaiman lagi kah? Lah henang pungo. Kadepu ke pungo, tipu kajak kenapa? Ataukah berharap lu agak ukli bila pula kau ikan kepada pi? Enggak akan. Seandainya aku tepuin aja pungo lagi nyo, aku akan. Ada kajak kenapa kan bek danggong, kapegah kan, bak agam kahanyan, bek em dijeng le kenapa? Kau ngalak kurang lu agam lagi nyan. Entah apa kabar dek? Ngai nang pungo awak kepen kau rawan nang. Wadah. Lah kau don kan mencuy lain. Saya belum kajai lagi ya. Dia kan lagi kalau gak udah ibang gak. Gua udah enggak melawang udah. Kenapa kli? Yang perle agam lagi ane kak? Wadah dek. Racun di bawah lambung.